ma ne nkoduru sa obotuma ye hwehwemu na sisi ame no kensa na asidanka na me se mnantie omudi sa nyambra se mu no yati mu nan wow mu nan on record yachi mrantie ne maako mu na mrantie na nam so ma Wylbee ewu ye no yachi mu maako nan emu maako enan wow na we a quick reminder efa yenua bema Wylbee ni wu no yenyina yenim se enche na brantie be hia ne nkwanhia wu ewo Kumase Tano so abra na eye alleged so obahwehwe ne girlfriend eno enam so ma ne kohia ne nkwanhia wu na eba ya ka ho nsem bebre ema ye hyembo se de ekobia yani ebedi akire ochina ene da asam ne ekwa piem ewo court eno nti ye kwa abusuane side na ya hwe se ekwa be na wotwe mu a omo ewo fi a ye prepare for court nsem be na akoso na afi kran so edien ena abusuane nso expect edien na wonom expect yenko na yenkodi nkomo kakra me wo menua be ma obrempon ewa ahoma no so amene no entwetwe nkomo na yenhwe eniema mu tesen Wylbee ma me ho tesen sen na abusuane ho esibi etie na sen kra na omo expect efa echina ne eba bekoso nti ma me nko na me ne obrempon entwetwe nkomo obrempon hello senior na etesen boko ye da nyame ase me pa cho so china court no ye benya akode Kristo adom nyame adom aye beko okay na eye Wylbee yenua be ma na wanya baby kono ne ma me ho tesen DJ minua ba to menka na mi busa se Wylbee ma me ho tesen Kristo adom nyame adom ne ho ye da nyame ase nyame adom enye kura na ye nti na ye kura na sa okay asemi ba ya bloggers ni TV stations ni radio stations ni bebre na ba be so mu be na wotwini a memfa ne sam wo fie enkomodie bi sa eba so ana edika mame ntia ona me ntia watiefo na mefa asede modu enso so emfama isa ne se isinipa na ade a osayi na de omni sa asemi ba yi amsa asemi ba dintre ha asemi be fa ha asemi be ko he bi sini na no Djka uye nipa bia emse wodi mutintin ba yi pa na de bia na esiemu a emfa yo fa no ni o ma de obia bo udin sa abranti enkenye wono a abranti enkenye wono a tike amena wase na se de woni no asa Ghana sam de ba se ya ibe so mu sa ye uru no na afi ni bedu atie no na ya je mu se na ayetu sa nipa no dodo no ensa da entu anamo ema sa ana said the medical no edi nkomo amma o ya we no because of ma me matampa ba say one condition ntino na e ofanom ne mpanifo ye senka o hold one with interviews ne ne mane kaka nti o ma ne hold one se be ya one condition ne ma besimi aye okay kaka e wo hono yam say after no na me so yimi nua no ba ku mi no bi twetwe nkomo na since ye hwe se ye hwe nkopem da eye court no ebetimi akona afeni akwakotie eye outcome ebe fi hono na ba na afeni nsem bia wo achi bia no ye dia ma Ghana for no so hu se dia Wylbee eyi ne ni wu ne ho tese no bibia esifate ti wo frame ya na dia wo mu no okay the last time I know twetwe nkomo na yenim se eye yenua ba nana ya enam no so ema sa ewui atorenchemi eba ene yenim se wa police fo kukum sa enetie ana ye no enokwe sa enetie sadi idika ye ko ya ye ko hu se abawe no akodi ya police fo nsem no efa aye nua na ya Wylbee ewu no sa na tie na sesi ano asidanka nyankopon se Ghana police ayade na omo ayade so mbo pa na mesume bo ma baso na be bia me se me be bia megina bia no de ka se Ghana police le meji omudi minimri omutimi ye ene minimri omutimi so aye because omo ye bi pan ama mani ehu mani kotu amanse hu maso we say activist adikira so e kware ke me say ye koko kwade Ghana police for e bi kitu bi de ma omo so say ye tikromu ha alla police ni wu ye police ni wu ye ni pa boni fo betimi tutu ba bi sie no ma ye si dance ni so Ghana police ni ma ye hu say ni pa so say ha na ye kunu dina sampa ibubu da na ye ko he ni pa na ye de ho okay so how much more say ke ye ni ye die ya evidence
mfoni ne nkomo twetwe a ekoso ne niema a ekotiribo ha nyina no etretrodo se abayo enten ye nua ba na Ghana police ntimi nya hwehwemu ma ne nkoduru sa obotimi aye hwehwemu na sisi ame no kensa na asidanka na me se mnanti omudi sa nyambra se mu no yati mu 9 wow mu 9 on record yachi mrantie ne maako mu na mrantie na nam so ma will be ewuye no yachi mu maako 9 emu maako 9 wow na obi kan se 9 na yachi wom no ke asem no obi kan se afai kwari asa akoye arehosem se ye ya kura ye hu nipa boys a ye nim wom a ye ni wom na ekọ ebadi nkomo ne ade na se mu nim di wom uti nkomo mudi o munnim di wo na nkomo nim se kwan ni wo mu a nkomo anye o munnim sa nkomo anye o munnim ya o ti se ke asem no kwa na sa twetwere abo se o munnu o mu uti nkomo na ekoso na o munnu o mu se na no kwa de me na me se na wo ye street boy ye home boy wo yanko be ma kwa ba betom so bibi kwa se ya ke ye ni mi se on the street ni yakoba no ati ase okoba ni wi a leta ono no mataba no na so bi abeje odi ekwa waje odi no wagina yi but yan ko to the sense ko buni pa na kunu amana wu just like that abramu say nya sympathy bi kura nya dai enfama enipa no ti asam na dia ke obi ka say kwa sa beje temi amebo because abrante ba ko kan mini sister ti say na just na just obrempon metiase a emrantie no a enam so ma ye nua be ma no hwe o mo nkwa ya chi mu bi ni bebre na akere se o mo de no o mo nim asem no mu de no o mo te me da se abro ne so o mo kra so abayo no na ye nyambra sem kese awrade etimi de me se asem we de abayo no ne ma me no ma na so na ba ma me no se Ghana fon ko mo de nyina ya ma me no sa so abayo no kwa fa so a wo ye nua ne ma ye pai ne konfo eme ni ba ne ho no eno na akoye se konfo nti we na etwam a asuya wo konfo na hanum na de na to o se da asem ni sipati no ye ba kura ye ba ye nhwe wanim kura no ane se konfo na ye tie no ya ko so betom na wo ne ho se ni wo ni ye kwase o to bia ba ye style bia bi so se de tie no enti leta na ni ba ho mo ho se ni ye de asem ne tie na sa asem no kwa na sa be twi na ye buki anya sam ketwa ya we hosem pa se se ni se enu ase ne wo kasa enu adua dai ba ko a ye wo ka ho me ni sister isia ya te se na ye bobo ho kura mo so mo kura na je wo nsem ana sister ne kura na se see from day one sister na susra o se aboy yi wo ye me ya aboy ya se me ye me ya abranche kama se obi obo no nyum se enti no nim kura se ni nua be ma kura so ye dai eka ho bi ana amana ko ba ne se enti enu me ko ho no mo ko bobo ho a di ho nkoma no so mo de ye hwe nyame adom ada esina no ye court be kan de police for no be dey ebe ye na afi ni ye hwe de mra no so be dey ebe se na afi ni ho asem ne fo masibre etike ye wo mu no nyame adom me mu anan on record Ghana police aya de so no pa na me se me information de nida me se o mo pa na me se o mo maka o mo ka ho bia no se no na ya wo ho na ni mo ja so agu fom no de me nya so se ye ni no beda sa akwa to bi o ka ho bia no ye de ensem nyina ne se woni limpie ye woni ko bi e wasem nim ye de no ko ne ye pe wo obrembo ni wo betina sesa na na ya amana sabati as far as so but say wo de ni ngwase ye di fi be ka ngusua say ye di se ne ye konfo na konu no de wudi ye se ni ngwase na ne ye se e be ye nsen na ye ho no ade ama istima na fe no etina bi no sabe ye na nanom de ye ma bi ni mu na ba bi a ka se wo mu de mo ya konfo na no kwa da se no ko ye ya ye bo bi ye de ekun wo mo tie de no kwe ene ye hwehwe e wa asem ni Obrempo ma mi musa last one na yemfa yenkomo twetwe no yemfa NC sabra me no kasa die ye court because ye patentene ne ede ama eye nana ya Wylbee na ababa wa ye nam so a memfa ne se yenua be me ho akodi nsensem a sabra wato nana no mi abusua no ye nye court asem nka ma omde ma mugidi se ede be pa na nka memfa nse ye de ye nana ya nka be ma abusua no ebo ato wonom yem ayo ke madi kan mesa kan bi me say the bia ni wono mo wasa asisu a ebetimi di enua ne nkwa asa babak ene wi asia 34 so ye tie nke the bia ni wono wa sumbo asini nipa enokwe
yes bibia ni hono mo esombo esin nipa ezi na nyankopon bo na body ni na wie no bo nipa na wodi tumi se nipa mse nipa control sa na yema ni nyina eti nyame ma nipa tumi bi e woni mu a nipa e woni mu bia na se ye de e wo se tie eti se no so ka so be compensate abusia compensation sen na de be ma bia na nka ba bia pempen so ye ni na tumi akwa koduro nipa nka be di ne ho benya ne ho mfa so nipa pempem ne nka be di wona because we DJ ya man say we adwuma ya ti so artist o mo wan mo na mo a DJ ka ho we ka ho costume ka ho we nti nipa nka be di enua ne ho yes nti sa nipa ba ko se nipa pempem benya ne so mfa so a eye den na afi de we ka say we tumi di bibia ba be system bibia ye de enya ya adwen ena min tu say on be yo madwen ko ada so mo di bibia ba be compensate o man ye tumi na mra wo nti ye de enyina ne say police for djuma o man ye na so ye ni instead the man is here beyond wait and on record okay this is a murder case not a manslaughter Ghana for you understand so mama this is a murder case not a manslaughter into murder case there see you how the treatment in the name is by the okay. It's a firing squad in your company for father room, but if you want but so busy idea to the highest 10 so ben Jimmy Parker friend in some of the I mean so my with him Mra as I said the Mran is here piano as a Mrano and indeed and only actually a free Ghana police for and a judge for no and saying I mean I do my dexter. Obren Paul me da say ochina yebebo anan na ya ba na die wombia no so ye de aba be som Ghana for. Okay, Mr. Medase pa na Mr. Ya menkopon o Israel. Na Ghana fo nyina so ke eni so platform ni e to mase. Eni Ghana fo ya de na me nim se sana nipa do ye se de nipa timi akse odo a ti se e de amaye. Na me mpa ye nyina na se nyame adom o daksina Ghana ni bia bia so wadaje a akropon court sabe enye de enye kasa ye nua tem ye nkontokwa e wo ho ye mra na ye kwa akoka enokwa ewom ne ehu de ewom so ti fie na wonya hwe abra na betie bi so tina bi no ukoto se ye bu nua bi so ye konfo abedwe hu mienu dempo se wo mo bi obetimi de aboa no na tina bi no wotimi atena se wo ye de wotu ni funu aka chen se ablante e die tina ma akoye se ne se ne koye se no ma se ye se obu ho ya ade aka ye ya na nya na nia na ayeme yase be biasam no ensa fofo na ede kono asaba ba boyen so ye koto jim but akoye be sepa ene ko nyina ba han ye tase de banyansa fo na datina no na me ya do me ko pimo court wo no ma se de tie bia no so no ye ma Ghana fo nyina so aso aten tie da Ghana fo nyina se ene ade pa omaye ade amaye me da se na na right abusianfo Abrantia will be ena yeborem sanse dachana ena ye court na eden na ye expect abusuana nkasa so den ena wo mu expect na sabria me no kasa idie nipa wonom etubru na ya ema ne wuye na yachimu maako enan a ye de aseda bema Ghana police sanse ye betena ha ne so mo ye niema bi ne nkoyi a ye kan ti so ma ya ade nso ne se koyi a eno nso wo se me bo mama ne pia o mo ya ade nyankopon ensuramo na yenni asem ye chi sede ebe ya yenua be ma Wylbee nso no ne kra ebetimi agena home sanse se ekoba se wuwo bi se ya eba sa ya na wo kra eginegina usunsum ginegina na unhunu ne wonye na emum se nya atentene na de ma ne dia ebe ma ne ma nso etimi akoyi nti edachina ye gina ebedi atwi na yakọ ne yakọhwe de susuan so ede bode hono ede ebefa abuzafo medini Djka hi Djka nyan support TV bomodin aso obe subscribe no press notification button for more uploads ochina de wombia na ye de bebro na emum jupe money transfer sa men control bomodin wo Canada wo Europe wo babia wo bia wo send this card aba Ghana making sure so be use Jupe app no me pa cho send this card bro bi Ghana ye nto kapre ye besa akra chewo a wo send this card aba no ye besa cho sika ni bia kan sika ho Jupe amansan bo afọ wo send this card ma remfi so be use me promo code DJKA promo code ni DJKA u use a na asomdwie nso etimi ayode ameda ase so oje bre na wo hwe me makraw bye bye.